از یه شبروی کیجی دو اولاده چه جار قربان تونیه قربان دو اولاده تونیه چاوا مروان قربانیا انسانا را کریه پیوست قربانیا آجلا جی لاورا یه حیوانا جی راکن اف چی گلو تجنا قربانه ده هذا سر جيكن سر وان جيكن شبا وجداني مروبا قبول دك وتحمل دك ياو ميهك بفكرن كندي دلال مود واركي هريا خد ده واركي شير ده شير ترون دگره پنیر دگره ماس دگره چرتان دگره شیف دگره کومکتشی دگره اویجی کیره ده دگره که دخواه وفيتيا وحشت باور بكن وحشته از نكان مشي روجك وصار بيجم ججنه تلا قرباني. بسم الله الرحمن الرحيم. قحري وكا شيوان پروري وحش وخوف گو جعيدا قرباني را جعيدا اسلامي را گوتبو وحشت وهوفيتيا اجبير نابجم عيد جير نابجم ججن لولا تيدا حيوانا بوحشانه وهوفانا قتل دكن قحري واني ولو وايا 25 روج مايا جعيدا قرباني را جعيدا حاجيا را قالي مسلمانا مقاسي امكانات ودرفت اخوا قربانا بقرينن ولو نقوشتوي حميك الفقيرة بلا نكنجي هما قدر كيلو كي دي كيلو اجي ون بدنا فقيرة ويدي ون حميكي ون دناب خودا مال باطي ون شخورا ون بخون ون هلينن ديسا ون جوي خيرا قرباني ون محروم نابن اري هر چقايا باش قلت بلا بكي خير ترى لي قلت بغازي خدان خير ببي هم تجوي خيرين محروم بي مقداري هندك يجوي فظيع قوش تبدي فقيرة تبدي كسا اشترى او خير تي حسابي ايدي او تشقا زيدتر بدي او ايدي هي خير هي زيدتر لدي سجي هاي ونش خورا فازوني بقولين هاي ون خبي قوشنا هيلن هما دوی 4 روزی عیدا قربانی دا عیدا قربانی و 3 روزی پشتی وید به 4 روز مهلت دما گراندنا قربانایا جی قحری وان دنگ بیج و ستران بیج و هوزان و هنرمند و صناعچی و شرقی جی و سیاست مدار و وان سینما جی گو هرتم به هنجتا به عیدا قربانی گو سال جاره که تی و وی کین و بغدا خوی الهمبر اسلامی ددن اشکره کرن و ون جی قربانا سرجي بكن قربانا بقولين لله جبوا الله تعالى وفان صناعتيا هو شبان برولي وحش وهوب حتى قو توبه نكي عزري خو نخواز شبي قوتنا خو نفكري امي هرتم جيره بيجن وحش وهوب جحمو كسي بهتر گوشت خوي دغو گوشت نخون سيفا بخون برتقانا بخون خوخا بخون مشمشا بخون يا هي وحش هي هوب امي وانجي بخون امي گوشي بخون گوشتی گو الله تعالی جمرا پاک و پاکش حلال کریا امی وی گوشتی جی بخون و پشتی وی گوشتی امی وان سیب و طعام و فیکی و تشتی گو الله تعالی دای ماجی شینایی امی وان جی بخون تمام ای شیوان پروری وحش و هوف او کین و بغداد تیال همبر اسلامی تا بفی وسیله تدا اشکره کرن توبه بکا کلمه خواه شهادت بینا و عذر خو بخوازو ویدیو کدی چه بکا بیمل ویدر خطا کر إن شاء الله بي الله تعالى ويتعافوا بك تمام نصيحة من شيلة من التأذى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر.